Nagluto ta karon mga bay og tuna with eggs. Ano ang sudan ng mga bay? Nagisa ko sibuyas, bombay, bawang, kamatis, and then inagay ko na ang tuna, tapos itlog, tapos naasad ta diri tangkay ng broccoli, ginisa din, ilagyan ng sardinas. Yun ang sardinas ba yun? Sardinas na, ano saan yung sardinas ha? Ligo ba yun? May sardinas diri ba sa kuan ubang mga supermarket, pero pili lang ang mga sardinas. Kay ang supermarket diri do sa Mawa may kuan madto pa ka sa city to dito ang mga sardinas gyud. Lami kayo ba yun? Tangkay sa broccoli ba kay sayang mahal ba kay broccoli. Hinay gamay bulak-bulak. Muna atong musudan dun ba? Na okay na ni. Nya napo ko dito nga talong. Wow, kaya ni. Let's try. Perfect. Nasa pitong talong bay. Ako pong butangan aning suka nga kung gihumol mga sili ahos. Nya kaning tuyo nga Maggi soy sauce. Nami kay bay. Agoy. Kuning gituyo bay kay naglain ni akong ginawa bay. Gusto ko mukaon og kanang na mga lasa. Naglain akong lawas na ko ani na subahan man siguro ko. Ay init niya. Init is gawas ba? Nya kalit suludain ko sa sulod bugnaw kay dili sulod mo ni. Kaon gihapon ni bay bahalak naglain ang kalawasan. Lamon gihapon bay. Let's go. Kaon na ta. Hello mga bay. Inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasod sa Kabalasan. Daghang salamat karon sa inyong suporta mga bay. Diri sa inyong suking manalabtan na nalagpot sa Middle East. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love shoutout kaninyong tanan. Mao ni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay ato ni bye. Dire mga una tabay ang giluto. Di ang taong. Nya di ang katong broccoli nga akong gigisagi. Saglan ako sa dinas. Nangaon na tanang mga bata no kana rin na ulahi. Manakaw na ni sila. Base nag-ilis og bedsit sa ba? Kwarto sa mga bata. Ha? Uy, ang delivery kalimti. Lakaw na mo. Binis man ron mga bahay niya. Ang alaga nila.
Ligaya Risa. Magtugsur Ba't mo kuyog ba itong isang kauban nila? Nasa mga tanan sa kuha? Kung kuan kuyugon ba nila si Luis? Ron. Agoy, ginuunalangan naman hinog maayo. Nagkagubot sila pinangitay na ilang mga sapatos. Kaya gihipos na sa mga kuan. Mga yaya. Nga ba? Mabilin din nilang kauban. Isa. Awayahay kay walay alaga. Nagdiyan tuna na itlog. Lamig sa ni pares ani. Among alaga manguli na ugma ang duha babae. Muna nga. Namakwit na ni mga bata sad. Unya. Nahakot na sila silang gamit. Balik na po sila dito sa balay ni Lolo. Dito kila Ate Lambi. Mamingaw na pagbalik dire bata. Kung saan man sila naabot dire magduha ka semana man siguro sila. Magduha ka semana. Si Luis, dato na siya matuog sa parto sa among alaga. Kauban ang mga bata kay dito man maghigda tong bonso nila og ang si Kanto Dalas nga alaga nila ni Luis. Dito taparan niya. Unya ang duha si Ligay ug si Risa magsigig biyahe. Murag sila ga eskwela, school bus. May buntag atud sila dire. Sa 8 buntag na sa dire. Kahapon, gabi uso alas 9, uli na po sila dito sa Salwa kay Ate Lambi kay wa may mahigdaan sa among kwarto ba? Gamay man kay among kwarto. Kung mamahulay kay may kahapon, magtikongkong dito. Ganyan ako. Magtikong-kong ka na mahulay namin, pahulay daw kawasi kahapon. Singko tama la 7. Manakit ang among mga bagtak o batang kay kanang nagtikong-kungay lagi mi anang katre. Gamay ba kay among katre. Ako orang katri mo ilapad-lapad dito tapad ning Risa nya siligaya po dito ni kuan ni Saram tapad naghuot kay gamay kay ito yung katri di bonsoy sa taas nya wala si Shirley dito ko sa kan Shirley sa taas aron gusto ko maka-stress ba maglisod sa kog kanao kay tuwa man sa double deck man. Gors na ta. Sa pangihi. Lisod sa kanao ng double deck. Yala. Taali.
Tell us, huh? Someone who you, thinks about okay there. your day off today, eh? No day off. half I off. have work. I have Half off, half off. What? Half day off. Half day yala it, Luis. I just think something. I don't know until now. I don't find socks okay. Somebody remove her things there. Yeah. I just see the dirty clothes, but socks not socks inside. Because the things Socks I in, wash maybe inside the shoes. But okay, he's looking his socks. Mm-hmm. He have only one sock. I don't know how many. You are the one who Yeah, fixes she things, fixes or her stuff. she fixes stuff. She fixes. She bring her stuff. I don't know how many socks she bring. Ah. But I remember I see one socks inside her shoes. Mm. I see it. I remember. And then the shoes But inside now- already. Yeah. The car. And the shoes is inside the car. Yeah, the kalas. It's it. Because They, now she asked they are me what wearing I now do Crocs. about it. Crocs, huh? Hmm? They are wearing now Crocs. I leave all of them Crocs, but they would wearing shoes. They will come back again. With Why you didn't ask before what you are going to wear, your footwear, shoes or Crocs? You have to ask. Yeah. No. Because they are in the house. They have. Yeah, you ask them what you are going to wear later, shoes or Crocs, like that. So that Later, like Mariam, Haya, she wants shoes. But here, when she came here, she will wear in all your shoes. On these shoes, she will wear Crocs. Huh? That's when I leave everyone Crocs. Now the shoes they will choose in the plastic what they want to wear in, go in Salwa, in Sora, then come back. Only, but I didn't think they will put already in the car. Luis, they will go Salwa today or just They go Sura? Sora. Sura, sa? Oh God, Sura, Salwa, Kaipan, Pintas. Ang ginaw ko. Ito piramis. Sunuhan. Yala Luis, akil. Wala ramis miskina. Shuk, mini, manak, mini, minak. You think when it's vacation you have rest. You have no rest. No rest. Better school. They go school. You go school you just wake up early and then after when they Then go school sleep again. in Kuwait no have 10 sports. Kuwait vacation. If you the baby travel you will See, see they will choose Me what also, for. I am talking myself. Oh, Kalas, Mary, you can rest now. Mama Manal, everyone go. And then when Latifa said that you will come, oh, no rest, Mary, no rest. Okay, ganyan ako. Akala ko makapahinga. Tapos, When the baby would come, they will come up also. I will say thank you go God. up, down, up, down. But always the baby will come too far will bring the baby. When they go Japan, all of them, that time we can rest. Where? They will go Japan, all You of are them. not sure Tuta you will try, they will not find things for Huh? Tuta you will travel also. All of them. Just Baba, Abdul Salam and Baba. Your Baba. Will not go and Baba Baba Osama. Baba Zama here, Baba Baba Od, Od here, and this Baba one Abdul here. Salam. All of them. All of them go. Mariam again go back. All of them. At that time we can rest. Baba Abdul Salam will Friday. be alone. Ayan. Friday we must go to Baba But in Salwa. Salwa, Baba Od. yeah. I don't know where you stay. Taipan, Salwa. Salwa, eh? Me, I don't know why they don't leave us in Kefan. Me, I don't understand. One day I will ask Mahmoudi, why not stay home? Why always go Kefan Salwa? Yeah, it's okay. You can ask because look at us. We just stay here. Baba is in the house. But you why bef- always stay in the Always have like to that, go? even before. Why? All of them stay here, stay Salwa, Pinta, Salwa, Why? Sura, I don't know. Even Baba, maybe. I don't know. What's their mind? Yala, eat Luis. Gutom lang yan, Luis. Tired. Dagit ka ya. You don't have much, Luis. You eat.
Pa naman kay Sir, kain na tayo, sir. Ha? Saha eating? Cellphone niya naiwan? Saha, Grabe naman. Saha, you eat already? Maiwan na ang lahat, wag lang ang cellphone. Sarah? Riza, she left her phone. She forgot her phone? Yeah. Forgot everything, not phone. All her bag? Na, Ramis now is coming back and then sunod. Magkatawa ko sa taga-maniho kay. You know, if you make like this with sardine, it makes Sardines? this one good. I don't know. You make sardine salad, sardine with this one. You try, I didn't try. I told you it's good sometimes. Put little and try. Agoy, ginoo ko pa nabangi. Si Ramis, akala lang kapahinga sa ganun-ganun siya. Oh, 4 na lugar puntahan niya. Pintas, Sura, saan Salwa, Rumaytiya. You're talking with who? I'm talking to myself. I forget you have always. Luis, ingon siya, why my voice is there? Katong nag-premiere ko ba siya nga, ano to aman dito akong tingog. Siya nga, hindi pwede. Nga, wa, bitay nakasabot ni mo. Wa, kaya ba nakasabot sa inyo ang inistoryahan? Kaya nagkuan ko to sila, nang libak sila ba, yung igagaw. Yung pwede magkakami mong gilibak siya, hindi man, wala ditong mga kuan, mga katawhan sa ilang ha. Ako yung ganyan ako ba? Nala, taas na kayo ang akong video. Bye-bye na ba? Karon ang adlaw ang last entry na to. Good luck everyone. Thank you for watching.